Olá, lorong dia, lorong manek, ba maluk serahotu, bem-vindo a minha podcast, programa da nebe phone, ba ita hotu e programa da nemi hanarang haunia sasin, e fila fale hamuto ko hau meli fraga, mas ohin lorong haula mesa, hawi hauni belung ida naran. Dia ka filei ka suami a minha estúdio hauni naram Isaac Oliveira a mi sei hane sei colhi tuan kona ba o insa maromak ni diak ba Itania Morris. Yes, los quedas tang programa ida ne ita sei conta kona ba maromak di diak, maromak ni milagre no pessoal ne be hasoro e experiência rasiko ne maromak se maromak halo basira no ohin lora mi ha bainaka special ida ne be maka bela dia famoso itu ane iha música rohani, iha música espiritual ini famoso ituan, mas nia lawa sama timoroan, mas bem nia teto mos lah halimar, tamani quase ni música ho to bebak ni hal ne música ho teto, tane amnia bainaka iha neona, mi pasti mi ho todo curioso. E tá langsung baita ni bainaka ita sei husu para ni introduz ni ang, ni se, ni mai husine be, no depois ni se conta com a bani ni assassin. Hello. Obrigado. Hello. Bem-vindo a Obrigado. A minha podcast. E a Honia Rai, a mi dan Bula. Bula. Oh, ok. Pa imni bela conhece hau, Honia Naran, atama tuna butu pakalampure, hau asli ema Fiji. Okay, naran ni unik ituan. Lah sudah atama bela menciona nene ituan atama ida ni apelido ni naran kotu. Atama tuna butu bakalalampure. Okay, depois atama e Honia lian traduz patetum Adão. Oh, Adão. Okay. Então atama ni olian Fiji ni né? Lian Fiji. Fiji mas imni bela tene ni parte Pacific, Oceania, ne ia Papua Nia Soren. Ne be amimos conta muito que a parte Melanesia. Okay. Amos Timor, mos conta ia parte Melanesia. Ne be hau asli ama Fiji. Mai be ia tinan ruanul ne laran hau hela ia Estados Unidos. América. América. Sim. Okay. Yes. Pastor haten na fatin lian Fiji ni o haluhan Lian Fiji agora fracona. Tamba lian tetun mosliu. Hau lian tamba tinan ruanul ne laran hau hela ia Estados Unidos. Ema Fiji mos ladum barak ne be mos la kaurmalu hau nia povo. Ia unia família laran ami husikik ami kole English date. Be haunia abo feto hatete ba unia ama tenki hanorin sira kole English tamba atu ba serviço ga ba escola English ne nomor 1 ne be husikik ami kole English date yang malaran. Ida ne diak ne tamba dalam rumah ita mai husi nasau ida ne be kole liang lokal e ina ama so kole liang lokal hane sa ita agora dau inglês so ita mai ita bot mai depois da curso ita foi em haten então difícil baita né? Pastor agora hatene maka tetun ho inglês. Sim. Tetun ho inglês. E haunia lian ansa no bele rona, mos bele kolia ba una família mai be atu ia conversa ho ema kan hau moyo ituan susah. Atu prega mos haunia lian foi in Saus Timor 2010 ba fil fale haunia rai. Haunia go mane convida hau atu prega. Hai hau stress hau te tua tamba saido convita tu prega ni den lai hau contente los hau gaba tamba hau nia deo ane atu prega dan hau la tene tanya lian ya temo ne ba hau prega English mostamo Fiji mostamo tetun matamo barak debe hau husu de basir imi rona det husu Espírito Santo atu for tradução sim hau so colete tetun det ho English. Wow. Agradeço, né? Mas que ela tinha bara que era lir, mas na fatin hatene tetum. Ini tetum parece mostly timoroan balo tamba. Los. Kuliah nesse tema lor sais ni los galera monjak. Los. Ok, então sama pastor bel kuliah lian tetum. Pastor aprende tetum né, fulang ka, tinang ka, duração tempo tu aprende né. Hau aprende tetum ia 2008 tamba maromak bol hau barai dane atu serve no da missionário ia parte lor sai doni. Okay. Nebe parte lor sai banir sir coleteto cole nene nos claro ne ami au rona mos belatene ita mai dele parte ne sir cole lian sai da mas nemos tetun kaur português ma barak nebe hau tam ia ne ba
alin sir nebe hak besikau how hanorin sir English. Sim. Loron ida ami kole English de. Loron ida ami kole tetun. Tetun. Mai be ho maromak nia grasa ia fulan rua ka tolu nia laran how aprende lian tetun. Furak, né? Se ita timoromba aprende, por exemplo, ita aprende português, aprende inglês, aprende liancelo, ita la bele garante kata fulanida fulan roi ita bele hatene. Mas o inselok, né? História tama tinambara que a América ne ba hatene inglês, depois mai Timor, fulan rua ne bele colher teton. Não então maroma cara cuja nia então fácil para nia hatene dunek. Tama laos missionário hoto ne be bele teton moça nessa né. Moça nessa né logo lor sai. Então a mim senti nessa lor sai sira. E ne ba sira colher teton mas colher ne kau bele compreende nomos haula ya opsamtan. Hawa tu mai mananema tu conta maromak nia los pasira. Tem que aprender ser nele né. Okay. Maromak nia grasa laos haula sai mamatenek, mas be o maromak nia grasa nia ajudau. Antes pastor mai Timor, pastor antes ne ihana hanuinda katak how tem que batimor ou lá. Lá how se fila how conta lá a nia história tuan. How Morris mai a Fiji. Ia família ne bekiak. Família ne bekiak ina naman fai malu how nia idade foi tinan rua. Mas eu vou agradecer também ao nia avó mane, ama nia pai, nia pastor. Nia pastor ne be banira ina naman fai malu ama nia holamanitan, ne be nia mos hela ita tenona dalam kultur Timor hanisan. Banir nia tu holamani phone, nia oan sira, ba fali fatin sel. Ne be avó ma hakia kami, nia pastor nia langsung hari fundas ne be metin kono ba nia fiar. Mas be tempo ne ba se kik ita tene ia fatin mamu kia fuan laran tamba apala iha família rahun kanek bot mas ke hau ni avo ni hakasa na tu hanorin hau didiak mai be hau ba buka insan ita nudar oan ama apa den ne la diak ita den hau koko lai foi na bela te la bele hau la koi rona det mai be hau começa ransu malo colega sira fuma hemu buka atu ema bele apoio hau tamba hau nia fuan laran kanek bot hau buka kolega sira tu fu apoio ba hau buka feto nebe susah roituan ona kardunia temu nebe hau seki mai be hau la halua botu nebe hau nia avong hanorin hau ami biasa kalan tuku hitu nia dan label falta iene ia imi sekolah ga serius watin tuku hitu ita iene ita kultu antes kultu antes nia fo maromang ni telefon ami tem que decor. Semana tem que ia escritura phone. Selai hetan baku. Domingo ami mos tem que ba igreja. Loro tomak nia pastor ansan missionário nia mos ami ba da dersan hani ne ba kalan mos kulte ne ba filafal ne be haula halua. Ia tempo ne be au fuma au hemu hau se hanoin filafal escritura ne be hau nia avo hanorin hau. Liu ia apostolo ruanul nulisin hat. Haula fofolin bahau nia Morris. Hansan hau nia Morris la pale se karik haula halo maromak nia obra. Lembra filafal ni be maromak começa boca nia fon ia tempo ni be hau SMA. Ia tempo ni naku kunduni. Hau fuma hau hemu hau mostama hansan itabelgan ia organisasi laran Morris la diak duni. O insa pastor mai Timor. Ia 2000 tahun 2000 hau nia ansan filafel ba historia ama hola mane dal rua nia line kedone emane be diak ba be banera nia siak nia bako ne be nia bako hau nia ama bako be e tempo ida nia bako nia ama tame hospital fulantolo ne be abosira obriga ama husiknia. Okay. Tinan tolu ga hat nia laran ama mesak date tamatan ba ni família ni serviço makas. Yes tinan 98 nia hasoro ema Amerika. Sir começa colega litian tinanida ama dehan hawa tu halamanitan. Mas nia moya tu hatete ba ni on sir tamba agora ketiga. Sim. Mai be ami hatete ama ami hatene o kole o serviço makas tamatan ba ami ni be sekarik nia o hadominia ni mos bela ajuda o ami apoio. Sira hol malu ya tahun 2000 sir nen roba Amerika.
Ami hein date ya Fizi hein documentos. Ya 2004 foi na minha tan visto atu ba Amerika. Ami na família tomak. Nebe 2004 maromak bolu ami ba ansanita dan distrito Hawaii. Ne dunia haunia família tomak ba. Ya tempo ne ba hamos haunia moris espiritual lá dun diak. Mas bia tempo ne ba maromak começa boca haunia fuan. Tem que fila fali. Selai onia moris sai atrium. Nebe ia 2005 hau tama ia igreja ida basicamente uma Assembleia de Deus. E tempo ne ba hau entrega hau ne moris fila fali ba maroma. Então se ne ba maka pastor hetan chamari de katak tem que mai hetimoro de halo maromak nini obra né? E tempo ne ba a minha igreja ni hansan esforço an atu haruka missionários ba rai kita. Liu ia hansan tempo feriado sira haruka jovem sira ba rai kita. Nebe hau la coisa pastor, hau la coisa missionário, mas be hau ne colega seremos ba, então ne aproveita de. Tu ide. Ami ba Fiji, ami ba Raida Vanuatu, ami mos ba Bali, Indonesia. Hau la ia vontade atu sai missionário. Ia 2007 hau tina husi 2005 to 2007 hau sempre ba. Tina nida dala rua ba short term missions. 2007 hau ne colega ida dehan ita ba Bali, hau dehan Bali. Dia Bali fatin dia, oke dia teba fulan ida, oh dia mais ita liu husi rai ida, rai saida, rai Timor Leste, Timor Leste ni be au hanuin fali basic Iraq, Afghanistan, haula tene East Timor depois ni hatu dia map, hai teba hal saida, kolega ida ni ne baita si azudania, oke, loran sanula det, dia, oke, ami langsung mai Timor. Husi ya tempo de ba crise 2007 foi en remata los galera. Nebe ami tamo ya aeroporto sira ansan ema tuda malu ya aeroporto de haudan ai kita ba fil dia fila fali. What are you doing Lord? Tama sai da mi mai ya raida ne. Ami mos tamo ya ansan lau limar ya sidar laran ema mo se protesela adan ai am tauk. Mai be ami langsung balos palos raine be furak. Ya tempo de ba semana rua de laran. Roma começa a boca unia fuan. Atu fila fali baraida ne. Nebe ia loron rua antes ami fila. Hau halora sound banai nai se karik ne unia plano. Hau pronto. Hau kusla barikida. Bebe, foi in Morris. Kus kair ne kleur. Hau arenia ansan hau nia aman. Tama sai da hau nia ida de foi in rua nulu. Maromak, why? Tama sai da hau senti ansan ne ansan hau nia on rasik. Ni ama mai atu foti ni tanis ama fo fila fali mania calma los ai hau contente los hau fila fali hau hanuin fila fali ba oni de tam sai dao ansana dominia maroma katete ba hau se fo aman ni domin barai de ne ba ne hau ni domin barai timoron sira ada então nai se karik ne oni plano hau pronta tu fila fali ba ni rai au serviço a minha business companhia mas bem hau entrega bana hau dan nice na one plano o se tamatan ba one família a minha business hau pronto liu te ona fulan walu a one pastor dan ami buka ema ema ne be pronto atu serviço liman tamba itani missionário pastor Sam e a Rai Luro subdistrito Luro distrito Lauteng e ne mas ira serviço haloto sira ajuda ia boto oin se karik ia ema ida jovem ida hau dan ai ida hau pronto hau laos ema matene mai be hau atu serviço liman dia pronto. Nebe hau kolhe o pastor dan tahun dia. Hau langsung fila fali ba Timor ya tahun 2008. 2008. Wow. Serve ne ba ya tinan ruania lara. O insa ho pastor ninya hahu quando halau serviço e halos palos. Dia kalai desafio saída kita hasil. Ia ne ba ya rai Los Palos, Lauteng, sira ne ba mos radical ba fiar, nomos ba cultura. Nebe hawa tu ba nesan tuir dalan nebe bain tal rumah i Amerika i rai balon dean takilar par sira arpende ami hanuin katak ne laos dalan nebe ami tekitur nebe ami langsung ba ransum alo sira ami ba sira batos mos batos sira ba halo sirni adat ami mos tuir mas ami la parte ami tur dok maybe ami ne ba sira ten bato ami mos ne ba para sira ami toman malu ya tempo de ba sira kona ba comunidade kona ba simu sira hadomi ami
hanisan sirnya ema. Sirmos ketua sirmos mai hati bahau hari phone ba. How bele fo ne ba ito mai hela de taw ne re. Ebe how senti seguro liu ia ne ba how senti kata sira ema laran ne be dia. Nebe ia partida sira radikal. Nebe tama dal Roma ia kampanye politiknya sira mos tuda malu dalam rumah ami joga TV bola sira was tuda malu nia sira conhece sira ansan família mai me kono ba joga sira makas doni ebe haumos hare ia karakter bal sirnya hahalok balon dia hahalok balon mos itu dia ini radikal tinggi saya Tama-tama ya área na belor sai. Lo, torsane mo diyan be ulun tos. Ulun tos itu, fato muting itu. Mas laran dia. Laran dia duni. Laran dia. Então, pastor estratégia primeiro mag habelo hostira. Habelo no sira, sim. Colega, banira ema mate a minha ba. Sira ba ke ansan raikwak ba atu hakoy ema. Hau mo sina ba. Fulan ruania laran. Au foi tama hau ya nuin, hau missionary. Então, au tem que pregar, ga saida. Fulan ruania laran au la prega. Hau ke raikwak se sentina nian. Ia enjoy ida sira ajuda. Nebe ami mosba ajuda sira ami tula semente ajuda ema sira mas amina hau mas hau dia tinan ronulu sini da bele. Hau ni pastor semne nia idari tinan 5 nulu. Nia mos ke raikwak. Hau mos aprende buat barakusi hau ni pastor ne nebe sim habelo no sira mai be kole hamu tu ko sira tani so sira ami joga te bola hamu tu ko sira thank you Jesus mai nia langsung tam nia fatin nia uma ami mos turde Jesus nia ani fatin e experiência botli no pastor hetan bem hira halau serviço e los paulos ne maksaida experiência botli por exemplo se pastor halau obra henembar depois maroma halau serviço milagre rumah ne acontece durante pastor e los paulos kono ba parte comunidade nen au kole kono ba rua parte ida agricultor sira hare ema amerika ne matene karik sira langsung mai basic baham sir ten ami ya problema ten seda tambah hau ya amerika hau mus estudo kono ba ai hun sira ai fuan sira modo onsa tu teknik rumah hau ba sekolah horticulture mal mai slaus kono ba insan modo hotu mai be hau ya hanuin rumah sira mai sir dan ami rona itapoto ten kon benda usa mi problema mi feuk labele moris feuk ni dodo kela ami ba san fulan ida atu fulan ro atu ba kuga ke atu ba ke dodo kotu me sira itapot beli fo hanoin ami ba sir ni tos ami hare sira mos firma ami sira den sa fo hanoin dan Jesus ajuda ami mos latih buat tidak kena bafeu kamus nunca kuda feu pastor Sam dia mos hate ke bau ni uma spesialis tahu dan pastor ami langsung doko iton sisira ini hen lai ami kuali lai ni dan usa dan aulatene kita buat ya hanuin ni dan aulatene etan mai ta halora sound ami halora sound Lord help us Lord give us wisdom was tauk maybe de repente maromak fo ide nebe uluk hau kuda iPhone sira dalam rumah kaur ho fatuk rumah para bele sai si be sekarik rai rahun date metin dalam rumah bela tam los kale be hau ni teknik ida mi usa pa iPhone rumah tanau fila basira sirlaten kata kau tahu kel me be ya hunia experiência karena experiência ita tinggi kau fatuk lori fatuk kiksira main kau rai atuke ini langsung tahu feuk ya leten para betama isirano wow oke ami langsung saya haudian pastor ita la bele fila fali basuk ini dalam rumah sira la simita tamam mus latene ne bele kalain ai mus liutiona fulan ida ruato liutiona fulan hat ami de repente ema dari ami orang mata maun saya dah awalnya tos lain mayon sira dia tu mai dunia mi karek senti tahu dia bosok ten dunia nusa senior ai mau obrigado barak dan saya dah ai harede hau langsung hati ke barai sak feuk ne sak hat wow dan hawan ni resultat basirnian dan ne mau nian
Amin yan para ko na kaden. Sin mau nek teknik ni ami atu ba hanori ne maselo ka den obrigado Jesus. Glory. Ne milagre duni. Ne duni hau hatene kata bainira ita dehan sin maromak usa hau. Ni amos fo matenek. No. Ne ansen buat ne be tadi maromak loke dalan ba ami mos ansen serviço makas pa comunidade sira usa ami careta tutula memoras da luma Felix ne be partos ami tula ba hospital e me fogradece kono parte igreja nian tinan ida nia laran ami lahetan klamarida susah também ne ba ida dian sira radical Sira meti no sira sen mai be ne. Hamos e tempo ne ba haunia bin nia missionário ia Filipin sira la to fulan tolo sira loke igrejona depois hauron informação tahu nami lalu batida hamos sente kata ai dalarum hau bela hari igreja ir galai mai be maroma kate te bau se kare ko bela hadomi sira mas que sira la fiar mas que sira la tamu ni igreja hadomi sira de ne tona galai bawa galai ada okay hau se hadomi sira mas que sira la koi fiar hau começa a forti season hau se hadomi sira mai se kare sira la koi rona biblia hadomi sira hansen Jesus hadomi sira liu tiona tinan primeiro tina fulan sanule sinida foi netan clamar ida labare kita naran Alfredo tina nia idade tinan sanulu resenroa mana nia depois liu tidene 940 decisão na tutur maroma ami langsung halo batismo sarani Wow. liu tidene Agradece. hau for decisão hau se fila fali atu fotan tinan idatan maroma kiene la cleur emana sanul resenroa sanul resensia ronul resenito maroma começa loke dalan ia suku ida tomak sira pronto a tutuir Simus na Jesus. Jesus simus Jesus aldia ida ema bolu ami langsung tama hau prega marom telefon aldia tomak simus Jesus ne ba fo agradece mas que susar ia tinan primeiro mai be maromak mos anisan hanori nami hadomi de hadomi holaran luak hadomi tenki ya san genuine lausan san ia strategica atu manipula ema hadomi sir de Hadomi. pusi maromak mak boxer ne fo Amen. Então, Yeah. te belah reka tak maromak mo sa norin pastor sa to paciência, ori hay na maromak no. Hay ni maromak ni tempo katak maromak ni tempo mak diklita ita eman ni tempo dalam te expecta kata kau halu betida ba maromak hawa karak hetang resultado langsung kedas mai be maromak hanori ita paciência hay e ni halu ni serviço o resultado ne be. Lawas fácil né? É. Difícil, mas agradece buat tudo maromak serviço né. Oke, pastor, ita kuliah barak mana? Onsa pastor ninia Morris ho maromak durante ia Timor. Tambah ita hatene katak Timor hane soin pastor kuliah nane. Molok pastor sira to ene Timor ia na soin da conflito onsa durante ia Timor. Pastor ninia experiência Morris ho maromak ene onsa. Hau for agradece tamba hau mos mai usi rai bot mai be hau descobre hau foi conhece maroma dia klutan ia rai Timor kono barak maroma nia domin mas que a minha ba balun simu balun mos lakoi ya alin ida ne be hau manan ba maroma nia tiu mos mai buka tu baku malo hau mas sabe colega dia kami hit base moto nebe how aprende maromak nia fuan hanesan aman itan how mos agora au nia online hat mas que sira halo sala how hiru so itu mai be lakleur how si hado misira ye temu ne ba maromak mos hanorin how mas que sira ne ye laran dia mai be tamba kanek rumah husi pasado sira hanesan ne tamba sira ne pasado ne be labele fosala basira dalam rumah ia fortaleza rumah dalam rumah ia laran kanek fuan kanek nebe dalam rumah itu nudar ema halo salah baik itu musik ba mate ba ai ini resolve ba mai be hau senti kata halo bele fo sala ba Timor on sira hau think hadomi sira ko maromak ni domin nomos manan sira fil fal ye Timor hau re kata rai nebe kiat dunia tep ne ba mai be ema matenek Timor wanida bele hatene lian lima ga nena sene ye Timor laran den seda lian tolo nulu ga mate Dia materna ya. Materna. Dia lokal ne tulnul resin tolo nulu ne how confusion rai ki how ni rai
bot li Timor, mas ami lian ida date. Logat ma dalur mahal anesan mai belian ida date. How ba parte lor sai lor mono ya sai date. How se bele comprende, am se bele kolia. Ye Timor ne ita ba ora sida date ya sorin los ka sorin karo ita la comprende malu. Ne duni how mai au prende tunde. Mai be how re kata sir comprende lian bara. Nomos ida ne. Timor hetan terus ia Português ne tempo ia Indonesia ne tempo. Mai be sir nia vontade atu mores hodomin hodame ita den furak tebes. Ia tempo ne ba malu kida konta ba ore maun ide ia ne ba si uluk nia kontra kami. Uluk nia insan ba pasir ne kolega. Nia lori ema barak ba komarka ema barak ma tambania. How den tambah saida ni sini. Ami halo dami ona. How den wow. Maske sira hetan kane hetan teru susi sirnia vizinu rumah besira ia vontade atu hari sirni nasam hodomin. Ebe how den vainira sira se hetan Jesus ne domin ne se fura klitan sira bela halo buat barak nebe. How aprende buat barak ya Timor Laran tamba maske raik nebe kiak hadomi malu. Maske la ia sasan la ia rekusoin ema sempre mai ajuda malu ema nebe mate ida loritais ida mos layo osan mai serviço por lima how aprende buat sirne husi Timor on nebe how den maske sira raikiak sira ema riku duni sirne fuan mos riku duni ho domin. Wow. Luar biasa. So di hendene buat hodo tambah maromak nia graça. Iya. Ok, então, ele é pastor em experiência, como Roma, pastor Husine Bamai, e pastor os bela conta, pastor hoje pastor Oang Hat. How hatene kata harenaim balu maluk seramos balu ladung hatene pastor ne klosan ka, kabenain ka, então o hatene para pastor ne. How nia kaben nia feto Amerika, mai be asli ema China. Okay. How amia sor malu ia amine igreja ne ba mai be tempo de ba niemos ia doben ida how mos ia doben ia fizi mai be how fihir how den bonita mas kusiba mai be feto ne be dia klaran dia ni servi duni ni adom ni familia mai be how nia doben uluk tamba fundasi la dunia fundasi ami halo sala ami mos hemu hamutuk mai be tamba feto bonita la koi husi. How maromak bele mudania how mos bele halo mudansia feto ne para nia bele mai hamri kaunia sorin halo ministero tinan ida tinan bronia larane maromak sempre atete bau para hakotu domine how la koi tamba mane maromak bele muda mai be how la koi ikus mai aminia relasaun pamalu rahun duni tamba fondasi ma frako nia ba halimar fali o maniselo nembe hamos den husik ba hafut di sisa nona dan maromak sekadik nela osone plan en taun dia how hende emane be itabot mahili ya merka mos feto bonita bara sirmos barani mai koletano ita how ne kultura ami ba duni feto ami ba bolu sira mai sine ba sira bolu mane hamos da cuidado mas hafut di sisa nai mas que sira bonita how buka emane be fuan be hadomi tabot nomos hawaten kata kia tempo de ba hawat tama ia ministero ba senti kata maromak tenki hili feto ne be basic ni fuan laran ia tempo de ba ami nain ro começa colega niemos halo missionari ni sai missionari ba ra Indonesia ami começa sai doben and ami halo malu ia 2011 ba agora honia on mani nain hat mani hotu Parona, ami osan laiha tu hetan ontan. Richard, primero ni tinan san mudasin ida, kedua ama Israeli tinan sia, Ezra tinan nen, ho ikus, nakar, mai be liurai umanian mak Aisyah ni tinan tolu. Ya fo gradesi. Ni cute los. Dalam rumah cute, dalam rumah cuidado. Wan mani hotu ne pastor. Antes ne pastor halo rasam katak maroma karak wan feto kali. How buka wan feto ansan amos plano. Agora mani ro foi etan ro andian ke. Fet mani ro teki feto ro. Ketiga ay manetan. Okay. Ta kokolai. Mas ami fot decision se karik mani ka feto ami simu date. Mai be tempo ide ne
ba atu hetan wantan kari hetan mani ka feto para liu tirne lalika bukatan feto ka saida iba for decision hamus senti kata ne maromak ne plano tamba hau Yeah. atu mai rai seluk kari kite on feto hita preocupa bara Yeah. Preocupa agora hau ne alin feto no mo sa ne bin ida na feto na intoli hau ne moris lara hau se manda sira tamba hau ne alin na inro sira sida kolamane se kari yamane hau sempre husu oni se hau se hakra ka soronia nebe hau dia nei se kari kau ya on feto hau ne on rasik del rumah hau atu halau maromag ni serviço la bele la ia concentrasi tamba preocupa buat pak ni dunia hau senti kata maromag for money day tamba atu mai rai timor dal rumah maromag ne plano mos sira hola feto timor Amen. Amen. Telah ini futuro. Ana sen pastor Elena lebe dal rumah lebe lius ni hau bele hetan on feto Amen. Oke, pastor ohing kuliah kono ba relacionamento ida nebe uma classe saudável, né? Nesse pastor ia namorado ida, depois tamba imini namoro ni la dia tamba halo sala buat serne. E onsa pastor bele foti decisão di husik, no pastor ni le menon ba jovem serbe dalam rumah ia relacionamento debe toxic, mebe serai lai maroma kawa karak makida nedu ne. Halo koi padahal maroma prepara hela mani dia debe ham tahu maroma fiel, setia maroma mebe tambah sir hare kata klai tambah ni bonito, tambah ni jagoan, ou tambah ni bonita, tambah ni hanesane entang ni halok at lah hebetida. Ni lah ham tahu maroma lah hebetida. Sira maroma se muda dia. Tambah ya jovem barak nebe sira tama ya relacionamento nebe salam, to iku sira kaben, sira fahe malu, sira ni muris problema barak dia jovem barak hasori então pastor ni encoraja mos no lifan rumah para belok ke sene kakuta kata hey husik mana ne bae husik feta na bakat na bane la diak ba oi futuro honia li menon ba jovem sira ita tem que reconhecer an we need to know ourselves yet temu ne be hause jovem awan san oi now dan apa ma husik malu yan san ya kwak ida ya fon la ne be buka apoio husi kolega sira nomos buka feto atu bele taka kwa kida ne ense los galai tamba hau la conhece unia an hau la hatene unia identidade hau buka fali ema atu fo sirni hanoen kona ba atamane seduni ebe hau hemu lanu ansane ne duni hau buka fetu rene tamba hau buka domin hau ni relação ho maroma clameti então hau buka fali fatin selo kanesan Jesus hasoro feto samaritano nia doben kaben nain lima kenam ne laos ninian los kalen ne tadehan ni hamrok duni ye tempo ne ba hau hamrok ba buat ne be sala hau la ense ho maroma ne be hau buka feto ne hau começa a sentir katak buat ne be me halo ami halo sala duni be me sentir katak la ense duni dal rumah ita buka hemu tiana ita contente itu an mai be ikus mai ita laran todan duni tamne laos maromak ne plan hamo senti anesane banira hau ir lesan ho feto ne ami halo sala duni hamutuk am tobam hamutuk ami hanun katak nie bele fo contente mai hau bele senti seguro mai be ami toba hamutuk ikus mai ami senti tot tamsa ne laos maromak ne plan ita toba hamutuk ho ita ne lain ho ita na fer konde banira ita halo dina agora au nudar kabenain seksone buat debe furak doni banira ta halo ia maromak nia plano ia tempo ne ba banira ami toba untuk hau senti todan hau senti kat tambah saida ne ladun los nebe hau ia tempo ne ba hau haten katak ne sala doni hau foot decision ona katak ami tengki para amos hares ni halo rumah awas haten ona daloro nia buka manen tahun hau haten ona idene tengki para hau foot decision katak feto nebe hau buka tenki feto nebe hadomi maroma kliu hau nebe hau ia tempo neba hau ami fai malu hau ho mel agora havane ferquan tempo neba ami sesai doben tinan primeiro ami conhece malu lao sanesan serious conhece malu de banira mai dile ami halu Skype call video call mai be maroma mos boka ne phone nia dihan para hau senti kata ai tambah saida tambah buat nebe dia kliu bawa atu buka hau atu serbi hau nebe hau langsung for decision ba kata
domine se tem que par tamba bot nebe importante liu maromak ne plan bahau ne moris nebe e temo ne bahau kolia ho mel ho den itene domin tem que para ni den to bai ni ra den lai parona hau langsung for decision atu for boto tu e timor hau ne konsentrasi laos ba nia niemos fila fali nia langsung ba sai missionaris ya raiseluk nebe hau kraka tete ba joven sira se karik fondasi laos ia maromak nia lielos se karik omos hatene katak valor sira hanese nia buat nebe importante ba nia lahanesan onian dalam rumah buat ini be importante mak osan ga posisaun ga uma mai be osen ti katak lai buat nebe importante mak maromak ni obra haklaken se karik ko hare katak buat ni lanesan então tem que pos ansan lampu merah ne Sim. verde kinur ya saida Azul. mean kinur Matak. so matak los kalen dalam rumah ini oh iya relação oh começa hare halo kruma hanoin rumah nebe ni fo katak ni lahanesan então o tenkian san ita dan pos para tambah sel imi bawin nafatin imi beletan problema nebe tempo neba ami husik malu fo tinan detan ba maroma au fila fali ba ni rai maroma glory mel fila fali ba hau hau husu tanai nai tambah saida ita potean para agora hau sia dominia maroma dian ia tempo ne ba laos ni tempo agora mak tempo dominia ne be hau kra katete ba joven sira keta fanu domin si dauk ni tempo keta fo moris ba ai o ani dene se karik ni si dauk ni tempo Pastor Paul dehan saida dia kliu o mesak hodi hobele halo buat barak kliu tanpa maroma ne duni hau krakato ba joven sira ia tempo ni be joven tempo ni be furak hau krakatete ba imi katak imi tenki fo ni moris tomak banai fo onia talentu banai nie se fo emne be dia kliu nomos ida tan maknen se karik o buka feto ga mani ni be dia perfeito almost tem que boca na tu sai mane be perfeito la bele de hande feto ne tem que ansane feto ne tem que larandia tem que virgin en mais ba ansan animal fal ansane understand this if you want the best you have to try be God's best for someone almost tem que sai maromak ni hatan ba emaseluk ni oração nebe how começa taumatan bahau ni andrasik ya tinan ida nebe am fai malu nemos ni filfali nemos taumatan beni andrasik ikus mai benira ami filfali amutuk ne how bele dan ya tinan sanulu resundro ni laran ami kaben lato dala tolu dala hat ami ansan hirus malu ansan nervous los ami ladung ansan hirus malu atu fai my life ami comprende malu nomos ami hola rasaun ami mos husik maromak kona niefuan entam ami resolve dan ne beau krakatete ba joven sira entrego ni amores hein maromak ne tempo nomos bokan se karek o buka ema ne be perfeito almost think dan se karek ema seluk hateke bao sira hare maromak ne ila si hau galai então think ane sena la bele halo rasaundet maromak prepara ida bahau mai be o halo arbirdet. Wow, pura closas nebe pura no encoraja nebe dia que teves ba foi ensaio sira jovem sermos maluco ser rota tu lalau sala dalang no lau na fatin hemaromak nia dia los. Yeah, nebe bela dia katak ihe tempo nebe mak banhira ita se jovem ita se forte hela maromak nia karak mak kita tem que dominiar. Pois buat nebe maka ita precisa maromak se prepara. Amen. Okay, pastor, ita colhe barakona a minha cara hatene o insama ka pastor ia vontade ho hanesa ohin ita hatene kata pastor mane be conhecido tuan depois nia pastor bele canta música espiritual holian teto a minha hatene kata pastor ia música barak holian teto né saída makin encoraja pastor di bele canta holian teto sedangkan teto ne rasik los pastor Nelian. Sim. Anten o ina conta haunia avô mane for
fiar ba ami. Banira nia ba prega nia sempre bolo família. Ita canta lá antes ao prega, o família bolo família. Ami mos lá prepara, ami lá treino, nia ami ba langsung hamrik emo nia oin. Nia langsung tahu viola, ami canta de. Husi tempo de be se kick, labare, idade tina liman sene, au canta na fati nia igreja laran. Ita mos atene sekarang o pastornya on, o matocador. Buat nebe au sempre ia igreja. Nebe kona ba hanano ansan tama grupo louvor, hau ine ba na fati nebe vontade atu hahinai husikik i au ne fon laran. Mai be hau karak hakere canta mos. Hau mai timor ia 2008 hau husunai Lord I wanna write songs. Hau karak hakere canta. Começa a querer ia inglês. Susar. Labele. Então o que? Hakere que aunelian fizi, dalo rumah maroma que se for tambah hau ema fizi. Começa a querer, ai, vamos a lua lifon balon. Pois adian, que maroma que sudah hau karakan. Karik. E tempo de 2008 foi em fulan kedua ketiga. Hau ni lian tetun mos agora mos se fraco então, mas be tempo de ba fraco liu. Mas be ia lifon tetun be hau se atene hau dian Jesus buat nebe hau ia hanesan oan nebe lori pound ho na anikan. Jesus buat nebe ia ne liman hau se entrega baita bot. Jesus aku começa a querer kau nia oração. Jesus mai ia hau nia fuan. Hau nia lara. Ajuda hau lai hela na fatin. Nai Salvador. Hau começa a querer. Buat nebe hau ne fuan laran. Ikus mai hau lori viola. Ai. Ini mus lirik. Pura kari. Langsung começa toca. Jesus, how adomi oh. E tempo ne ba foi na hau querer hau ne canta primeiro. Então ele pastor ni música primeiro. Música primeiro, mas Jesus mai. Jesus mai. Husi tempo ne be hau senti fraco doni. Tambah ia English la vele, ia Fiji mos la vele. Tetun mos se fraco ela mai be hau ne oração ho fiel ne be kikli hau dia nai. Buat ne be hau ne liman hau entrega bawa. E tempo ne ba começa a querer canta balon. Mai be hau la grava. Tambah hau moe, hau kono ba nemos hau moe hela ne. Ia câmera ne ta hamos la koi halo music video a grava. Tambah hau sen kata hau nia lian, hau nia talento silato. Usik bak artista ne be lian furaduni bele halo grava sound. Tinan sanulu resindru sanulu nia laran hau la grava canta ida. Husi pandemia, tempo pandemia, ita tenona buat todo taka, igreja mostaka, e tempo ne ba hau nia ferikuan nia mos ba serviço tambah nia kantor doktornya. Hau ia umade hein la barik sira. Hatu prega mos la bele. Hau senti kata, hau semak ne. Hau la prega hau mos la bele ba visita ema, Lord, who am I? Maroma começa boca nia fuan. Hakere grava canta. Hakere canta balon. E tempo ne ba ia tinan 2020. Hau langsung dan oke nai hau se grava. Mas ke hau senti hau ni lian la dundiak. Ta husik bala tidak. Hau foti mic dan mic biasa deh. Nomos an sound system biasa deh. Husi amine minister hau ni laptop ida, Apple nian GarageBand. Começa a grava canta ida canturan sana de repente katuas ida liga hau. Pastor, dia kalai. Hau saya dah dia nai. Ya umadei. Ya plano rumah, lah ya plano. Então nita bota halu saya dah. Oh ya agora hau se grava canta balu maroma kole bahau atau grava canta ia lian tetu. Tetu ni saya dah. Ni usi rai timor. Hansa hau começa kolia. Ada ni fura close pastor. Si halu rasaun tambah hau lakoi. Mas maroma. Okay, dia pastor hau rasaun. La kleur. Liutia loron ruan ni dan pastor. Oh hindet mile. San em ni haru ke buat tidak ia mile. Langsung naruka, hau hari osan $5,000. Wow. Hau liga nia, kolega, nia tu for by igreja kasen, nah iya pastor, nia projeto gravação bacanta. Wow. La bele usa babot selo pastor, jo tem que promete bahwa, tu hal saya dah, holo nia mic holo saya dah deh. Halo, buat nebe maroma kita unya phone lara. Fura close. Nebe husi tempo ne ba hau holo sasan rumah, hau nia kolega ida mus de repente nia tam pariau nia uma oin. Dan pastor hau rona ita bot começa a grava canta balon. Na hora ia YouTube canta primeiro hau foi lança lá dun furak mai bini dan ai ni dia duni pastor ne $700.
hola mik ida nebe dia kliu hawari on ya mik mik ladia gos maroma começa hato haunia sasano tu nebe husi tempo ne ba hau den hau labele moe hamos labele den katak maroma labele usau nebe tempo ne ba hau começa bok kona ba gravação ne hau ateni mas deu koko det bok det nebe tempo ne ba hau agradece maroma começa loke dalan igreja balon ya Timor mas liga hau ami começa ser usam tu nebe hau agradece. Agradecer. Husi música primeiro to ia agora pastor haker kono música hira holian teto. Haula tene. Foi ainda dau korisik ami ya karetalaran yel kanta ida tan nebe hau grab hau ai holua nebe sanulu hansane sanulu sin ro karik To naing haluha. Parece barak to nia naing grasi haluha kerek musika. Sei mas canta ida den canta barak mos hau halo tradução mas be hau ne fonar kata hau kerek canta original ho Timor onsira. Ebe hau fila fali mai Timor hau ne fonaran atu ajuda jovem sira kerek canta original. Tambo dalbara kita dada husi Indonesia nian ita dada fali husi Hillsong canta dia kutu. Mai be hau fiar kata canta ne be furakliu ia tene lian ne be original. Ebe hau se buka dalan atu ita bel continue haker canta phone. Okay. Pastor, itarona kata que a música ele vai pastor halo tradução rusiliana em inglês, depois atu lança lorong balontan. Pastor bel explica to música ne nia significado ne isa. Canta ne be foi na dau maroma tawina fuana. How ya kareta laran how rona ya lian English I speak the name of Jesus. Tempo ne bahamos prepara unia familia tu mai ya rai Timor ami começa fa ansasan. How senti kata ne canta how rona kleur tona tam canta ne tinan rua tolu lança tiona how rona lian English mai bi kona how duni. Kasme canta ne furak den tabani nia lirik declara liberdade. Declara maromak ne domin ba emani be começa de ante. Okay, how se koko halo tradução ba canta ne. Mai be how traduz balon de tam how musik. Tam sibuk los how mos prepara sasan. Ikus mai kolega da Pastor Lucas ya Timor. Nia haru ke SMS pau. Hey maun dia kelai agora halo saida. Rona le canta ne how foi Rona. Ni haru ka langsung ni langsung haru ka I speak Jesus. Pois nia dan ai maun sekare kan tradução bakante ne ita halu te turmos fura how dia então nensan confirmation kata kau tenki halo completo halo ansan den hatete banya então maun hinde halo tradução maun mos bela ajuda fo hano en ruma halo tradução teona halo grava how mai ye Timor ya conferência hadomi Timor how tama atu bajuda pastor Elenai ansan dada few sira ba speaker harona meli sira ma ya sira halo treino sira começa practice I speak Jesus I speak Jesus ya English maroma katetan grava kantene tamba furak liu iya sirnya lian langsung kuliah ba pastor Elenai nusa itabot ni hanuin kari kita bele kanta iya lian titun ga English ma dia liu ni dem go for it dia bade langsung fila fali ba uma kalan tomak au grava ya unia quartularan au musliga kolega ida ya fizi nia ajuda kona ba instrumento sira ya tempo ne ba começa halo declaração também a parte balon hau amentatan anjan verse ida atu declara ya parte lor sai parte lor mon também tateni teni right Timor ne ema baraketan maromak ne domin esperança mas barak lutan se yana kukulara ne duni kan li husi tempo ne hau hakasa na tu grava nomos ita tu halo lançamento ba video ne au fo agradece ba pastor Elenai nomos Rio balo ne be hakasa den ita tenki halo video tamba haudian kono ba video ne hau moe hau bakoi mai be fo agradece tamba sira e vontade mos pastor Agum sira dian ami pronto ita bot my date ita hili tempo ita halo hamuto. Wow. Furak né? Música nini título maka how declara Jesus nena. Wow, furak los.
ho música nebe maka iha pastor ninia esperança ba oin mak oinsa batimoruan sir ho música nerasi ba how ni mehi laos atu how canta de how hakara involve Timor-on hotu ne duni ia canta ne ho agradece ba igreja Visão Cristanian sira apoio siramos lori sirnia grupo louvor canta hamutuk sai choir maybe how ne mei aban bairo laos how atu iene bade how karak Timor-on tal rumah itania bin meline se itabot mambrio how ne mei atul ita halo studio nomos foi na agora how se grava canta selo ko colega ida how se grava selo maybe ia processo how se hanorin alin ida atu halo editing nebe how ne mei kata how se for treino for capacidade ba Timor-on para ban bairua canta barak liutan mak ialian tetum ita mos bele dada balon Indonesian Português ga English maybe how fear kata futuro how ne mei atu canta barak liutan original kusi Timor-on sira nebe how krak involve igreja hototu ita se halo colaboração nomos amentatan canta bang então pastor de mensagem ba maluk sira nebe hakar quer música espiritual da luma sira música bebe sira sente kata nelian la capaz nelian la furak bebe how hakar canta ou how hakar forra música be maselo pastor encoraja basira para se sira ia música sira bele hatutan sira talento ide sira bele desenvolve la bele super talento na be mak maroma foba sira ba jovem sira nebe ia vontade atu hakere canta grava canta importante sema kaunia ouvinte who is my audience sekarang kita halo ba ema então ita ia frustração barak também te preocupa ni sira gosta ga laiga sekarang ko halo ba maromak então aman liu tama maromak adomio ia tempo susar maromak adomio ia tempo dia claran nebe o tenki for decisão how atu hakere canta ne base duni sekarang ko hakere ba ema então dal ruma ne fundasi nebe fraco for the decision kata this is for God ida neba maromak ne gloria canta ne atu hahinia tamba homo sa tete baita bot how ne canta balon how si dau krava tamba canta ne segredo de how date ho maromak ebe lalika preocupa ga hein atu canta ne tenki grava ga how date on ye tempo mesa konai hakere canta balon nebe o rasik nian ba maromak e tempo de ne foi marom bele desenvolve on talento mas bem importante for glory de banai nomo se carico ia vontade buka ema how fraco doni ele ia tempo ne ba to agora on titun se fraco ne ba se husu hanoi no ema vai nira ho querer canta balon how haruka ba ema pastor elen mai tempo rumah hamus haruka ba nia maun rio ni titun los kalai depois ni mau ni sala ni ensene tenki haraikan la bele moe no tem sim crítica quando it sema hakara crítica ita la koi mai be atu desenvolve ne talento tenki bem-vindo ema atu for hanoi nebe se cargue vontade buka ema nomos haraikan atu aprende husisira dala ruma onia lian belezetu mai be karakter se dau kia experience se dau kia nebe buka ema au fer ia Timor laran ita ia joven barak leader barak nebe ia experience nebe ba dere sirne odmatan maun tabahim cafe lai maun fo hanuin lai dala roma sire mos se fo hanuin ne duna mos tihan objetivo mak hahiba nai nomos kedua buka ema atu ajuda ia provérbio africano homos biasa hatete bebek atu ba lalais ba mesa atu ba dok ba hamutu nebe buka ema atu la hamutu ko ajuda desenvolver o talento la bela sente que how mesa how bela mas te precisa ema selo ko de ita avança boa porque how nem ida ne maka a minha programa boa em lorong no pastorisasi nebe maka furak teves ho de encoraja maluk ser roto nebe halau maromak ninha obra da rumah hahu ita sente kata que chamado maroma kakara kuja ita ma bete de how bela kalai how consegue kalai how bai he fating na bane onsa baoin bebe hane sensasi ida ne bele
encoraja ita katak se o hira maromak mak bok ita ni fuang ho di halu ita ba Yeah. maromak mak se controla bot ho tu iha oing na ba no segundo maka o hini kuliah kono ba jovem tem que brani atu saio si relacionamento ida nebe que tóxico ka tóxico nebe ita sente katak ne veneno ba ita no halu ita mundo basala ita tem que fusi kida ne nessa pastor ele van tesi tiha ha então e se tá cara nos retang emane be maka perfeito emane be fura que itamos precisa tem usar que hadir tenia anulo. tenia Yeah. anulo sai maromak ni wana be mak lolos para maromak los bele prepare de be mak dia com ita e ikus li maka kona ba música então Yeah. pastor belfa tem aquela música nesse lança e dia hira para bele halo sira Okay. hotu Sim, obrigado. Canta idane How Declare Jesus. Be nini canta ita lança tiona ya radio. Yeah. Agradece ba equipa sira ya Radio Voz ni be ajuda lança idane. tal tem vídeo Agora nia video se atu lança o agradece ba maluk sira ni be ajuda usi Igreja Visa Presta. Nomos Mount Agung usi aluga drone dili. Yeah. Nea esforçoan dunia atu ajuda. Be ami hili loron 28 novembro. 28 28 de novembro, loron nebe bot. Yeah. Loron Muito sai da importante mana? mas ba Timor-Leste, né? proclamação Proclamação sai da. Proclamação da independência de Timor-Leste. Timor declara kataksira se ukundra se. Yeah. Roskale. Naran bakante de nemak, how declara Jesus. How fiar katak Wow. maromak, hili loron idne amo sent katak nemak loron nebe los atu lança video idne atu mos declara barai Timor katak olaos ukundra sekan maromak makukun o. amen Amen. Los kalai. Los. Maromak mos rona imini oração ebe ita tenki declara katak Timor ne ukunanduni mai be maromak se ukunita hotu. amen Evento idane ia Jardim 5 de Maio Colmera ia Colmera Sim. ia Tukuhitu Kalan. Ami mos halo colaboração, hau agradece ba Mount David Chen, husi escola Saint Paul Methodist. Siramos ia programa oin uluk ami halo ansan competição pinta. yeah Ia Timor Plaza sir compete hau ba Hananu dirige Hananu balu ni be ia tempo idane nemos dehan ami atu halo evento ida hau den mau namos ia plano atu lança canta ni be ami halo colaboração ni dehan ami fofatin ni be ia Tukuhitu Kalan tanggal 28 ami se lança music video ne mai be siramos ia program ni be furak sira halo ansina sira atu comemora loron botir ne be hau husu ba comunidade sira bele mai loron toma gratuita sim husi tuku siet dader sira se na ba nomos igreja se mai sira tu dirige okay. hananu comunidade tomak se mai be ia kalan ni be ansan parte ikus liu mak hau o maluk balun se ajuda hau ami dirige canta balun ikus mai ami se lança music video how declare Jesus. ok então kita haluha tu baia 28 de 28 de novembro novembro. tu E kuhitu Jardim kalan 5 de maio. yes Yeah. ok então hau nem to barede tinha dadalia no sasin be maka pastor hatona sabensa mos mem ning rua ihane Nos. e am hen kata si hetan sasin serselo ko di bele am bele convida fila fale mai haminia studio amni programa hamni sasin no agradece teves ba maluk ser hotu be maka asisto na minia programa dene kita luha like subscribe pula kami minha channel Yeah. dene depois Like and subscribe. yeah like subscribe depois For comentário no kita lu mau salah que minha botão dene Yeah. atu imbele saya mana be primeiro hetang a minha video phone no Yeah. kita lu share mos be minha maluk sira ne be maka persija mos aturona sasin ne be maka maromak hakarak duni boke ya sira ne Morris. Iya, bayi misar nebe maka acompanha cara que mi assassin ruma nebe maka cara que fossai ami hene pronto para tu atender ita bot sira cara kita bot sira ne Allah hawa cara que fossai hone testemunha quando ba o ensaio ne Morris antes ne depois já conhece Jesus o ensaio bele avança ami hene hene ita bot sira enquanto ita bot sira cara
bela for comentário bela foi ta botsir ne número e ba ami se contacte ta botsira ita se hamutuk hodi deklara maromak ni diak maromak ni domim ba raido venti morleste liu ba juventude ser na bema ka oras ne ihala situação ne be bela de katak entre diak ou entre la diak então husia minia programa haunia sasin hakara kazuda timoron sira para insa tu sai husi naku com hodi fila fale ba maromak ni dala. Amen. Ok, então a mim sei remata minha programa de né, agradecer ba hoto agradecemos ba pastora Tamo, obrigado barak, marong benção meita, e tinha pelayanan no beita halo, e tinha música serve kita halo, kita quer que dau espera sa benção li tamba timorowan barak no obrigado barak, so dina obrigado barak. Obrigado barak. Maromak se usa italiutan. Obrigado. Ok, então hamuto ko hau meli fraga no haunia belung. Na hau mini belung Isaac. Ami hasang husi mi hoto nia Hare. Oin. E adeus, marong fo benção mai mi hoto heng fila fali ha edição turmai. Edição turmai ka episode turmai. Yeah. Bye bye. Ciao.